Shubor nakaslem jong unongsan hima. Presiden kami Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Vincent Ejpala henagaski ula pediang sngobha syakaseng ikinong yalam naga UDP, BJP bat NPP na West Shillong constituency. Habakaran henagaski uba Vincent Ejpala ula penpau ke jingsngo kemen baka Congress kala klan biang bat labun kinong yalam kilami nakaseng hakini kipor ki baladap. Ula benrap ru da kabaong baka jingmi jong kini kala plilat yakiwe kinong yalam ban train nakabenta kaseng. Kumba kalong minta ke Kongres ke klan haga jela berkipat ba ki pai khmat syaka. Ula benrap da kabaong bagi don kinong yalam na ke TMC nong thamai ki bertemu wanwan penyeso bat syan kin sapdiang sngobha ya kiru. Hakan ngasngi ke Kongres kala pediang sngobha syaka seng ya unong yalam ke UDP ubadeu organizing secretary ke UDP West Shillong uba Jiral Shulai. Batru ya uwe na kinong yalam ke TMC uba Dominic S. Wankar. Nakaliang uba apala ula penpau bahawa kamsan perthai kandon bet ke jingrung jingmi nagawai ke seng syakawai pat hendrai ula kentu balada don kanu kanu ke jingbom sngut ho jimut kimde ban that madan hendrai kide bane penbet ringkat bat kinong yalam ke seng. Kamang simple. Namal ba ni don kata dijingan sekian ba namni syakman ndai syu bangin jiet candidate lada ngin jiet nong kitkam ya ka parti tam bakin yo rajin mentoy la di simen badal hadir di la dong ka parti kim sno yo jing mentoy ila phet no lele banwa ikibriu kiba lesi bidon ke jing iye ya parti Kongres for bengkom ba lesi bidon ke jing iye ya ka lawai jong ta jong mo ya lawai jong ka imlang salam jungi hi khasi ke imlang salam jungi da ngi ba ko wai hi da ba ko na Kongres ke tapai ba ke hi kinja kai kinja senam di balalai hadir bengila pun bengila do ikidar ba kher lai ni don ke jing sekian kebana po hi Pak Mak kidang di pelari Kongres. Tema fise bila badelang lagi tidak hanya bapinyawan du kejingkwa ini kalau lada ferung yang pakai wadrung lemah tanah pedang kirisan lelung lemah dan pedang kiri kesat majong kejing suatu lam nama tak ikut kiti jong majong mendai kejing suatu lam macam om tam macam pet lagi kirisan ladai kasai kirisan kita seristai mengirungin kat lam no nama kaptui ba kejinglong khasi jumi kamlas kem lada ngilong untuk mendai ba orang mengatur kapati nama kapati Kongres kan gembe nyamyam nila mengatur sipor mengin kiu biang mendai lada ni kiu lang da kejing sutu ba kentiu mendai kan ngela di simen mendai man kentiu tang kapati mendai kentiu ya ka iblang salam ba kentiu ya ka yin kesan jong jong nama mengalam hanga kibri kim sutu ya ta nada kami pet sakadiang sepomon haka jinglong ka perthai mata na chu ai bi le example to sup haw kim jibat kumbakalong han nei hu mata nada pipai nei hu mata kia ki pha ki parti san perthai kia ki kita ki pressure group ki NGO ki om balai bi yo kam tau na kharu bomlong qualify ko yo kam balai balong ini nei la pipet company apa la pipet kam jiliu ha ka jinglong de ne hu mata ki india sian ki di sipo san ki balale kan nang mi sian ka ne hu bala nang hiat ka dan dai ka puli putri ha ne hu shop ne hu bala dai go wei ki university ki ba banya tunjuk ban kibi university wat chada khabu idanya long at pa nei hakini kinja sinam bane hu bal akhir balai gane hu bakhya namal ma kawan ke parti BJP hang tiap prek
Apakah room ke parti BJP yang dia pedeng ke BJP ke Pak Nilai Uno kakwa ban suffranize ya ke education kesuatu pada suffranize of education meaning kakwa ban penkelai ya ke pulih ke putih kat kerukom ke jingdam kam tang ke wayanyam dah apa kakwa ban penkelai kebu ya ki beliau jong kebu ya ki beliau ki badai nak ki grup ke RSS kebu ya ki beliau ki badai tang ki ba kuah berpenpere ke pulih putih. Dah apa kebu ikan dan beliau tentang kini beliau di belum qualified lo banbo. Kita ni forward ki MLA ki basong antai. Life ulai mun kide dan NPP. Mun kata bobor hiu beliau ubod di NPP. Lada unne ubod direct lo. Ubod di beliau di patch ke NPP. Nai. Temuta bersuang hi ame galia ubod di NPP. Ngapa kau mengiklan ubod di NPP? Perhati kadang dia yang mangsam ke bawah pa berkatimi yang kia mod di NPP idang pat ikon ibalik skol hanya mo mlong pa om penjat di ikon na jam nama pun fitar bod di bitap ke NPP ke NPP ke NPP ke susab darbet ke om modi katian mentar NPP mencuong no usia mula bandian ulang pan keren hendak unang mod nama bukti bu mudi unyale di hiban de ikane kemudian indirectly nyibut dengan BJP. Kata nyibut di aku bak ini betul program balon mentara sini. Tak ada dokumen kemudian kita boleh report ba ini ba kumpul ini betul nanti tolong ini kita ai boleh ba ai boleh ba dari penyat besar dulu berani kala penilak berpoin ni penginyo penginya kedua bagi yang keren bah aku beli yang parti kongres bakal apa supaya ni mentara sini bumi kumbalok ada yang berpekat berlok ni namun ban om kata ka join kongres nantai kaitan apa dari konstitusi ibarat nantai barukan lalu kali ke office sudah pi de ka kaburam kabakna polisi buasa bagi kat ini dia nak kalian kejonga bat tegak babi kebe tersalang kebe walang nya ngaong bakum mengirai keren lah benginrum nani intre bat ina berkelai dengan parti kata mak konstitusi kejongi kebaga parti kongres lalu mencua kalau yo pun di dong nikmat lalu dipur kembang anak kemau anak kemau pemiba bekerja anak kemau hari ini kiban ki dong nikmat kiba ngira berong kibadan sedikit klik kibadan kata kaba kejingnang baka kitip ban jalan yang konspirasi kibu kita wili bot pai ba nusung dia asu wa tanmo dia ada opo siapa dari kabestiu andai dia ke stiu banu kejingdon kejingwan mandung sya parti kongres kali lalu isi beladap kumreken ba angpor MD election kadai election kaba ni rapat khatha ba bar kadai election kaba ngapha yung nikmat bandit bandana jadi tinggal kamu kongres lagi na betay buon kita pa bagi gum kinong sunsunong rekpa hari-hari jongi tinggal kamu kongres magalitan ka sa kongres kawala penyadahan ni hagi buon kibenta coba hi gumki perlok beda dengan po POE kai kebaja ba kai balong hari kastir jongi ba hari India ni balok kawai di kejuan kejonga sa kongres padekat kejopi jadi kata ba kalau ba input lain sesi di kongres pakai yo ada kejok ba menginyo ba sesi bakal secara negeri kejongi dari bi kejongi namarwa hagi bubur kibenta pisobu bahi mafi kata PB kamlet suruh senang ba piskap dia kata kalau baru hati kumbalong mata kajing hiar kajing hiran ba kajing kelu ba kajing jenda di pa ba suhu su iwa kala kaletika pala hai dulu ibori berit banyarap pas banyak keti iwe lei kumbalong mata kiai kebeladon kebala sakit bat kebala yak semat
Kama pat balong kabelungo ba deploy beklet ya kiba kipat ba ya kilaai kata kabur bakin long yang mikhat di dalam kuat penhek palat nama arwah di Soto selection ke ajan ba jaraliong ba injoy tangkat tu kat ni hapo ke MPCC hadir kata nda kila reorganize ke blok nda kila beje ke blok ni sawan hapo blok no bepiong ni sa kamle ke bahet ke ba setelah kata ke sini beje ni Isam tak keski ki nom tumai ki deban join tambah nama ba ki bawa nom tumai bobodi ki kongres barin ki join TMC minta ki thai yang se kongres di man banin na port korunil si kambas nila pemna ba ki banwan kita konsensi ba hante don kandidat TMC de ki on the upshot the debt collection kambele lai pun nga lalu kata re nila long meeting both sing but iba antigo but iba manual but leaders jongki kila ready banjon kata kesana convenient ka jongki sa iyo kubo kalau benta nganawan na Coriolis kubo MP tiki hajar di NPP di TMC tiba pada kongres kila jon bian kata lesni iwan MP na po Manipur MP na Assam di Priang Kabai election nanti kita join biang se kongres kita balik na kongres se MPP kita balik na kongres se TMC leaders mentah pun nak join biang mentah langsung tu bahag por bekipet isu ilang pakla ki leaders isu kena bah kene kadau kata kadau andre in reality pat kene ka personal ka jongki isu tu bah plan ke jing sai ilang pakla kiwan thai biang mentah se kongres adawan ko nampak tu besi, nampak ni nang penting, di bobol kiban di join. Nawan nampak umroy tu besi long meeting. Tekendai tingkit selong paramaki, untuk TMC ke bobol kita di join lambat ni. Terusai ngali si Jan Hills, terusai ke bobol di banopo NPP, UDP, bat kui kejawan meeting, bat di join na. Te mentah kadon hadir balak dia MP election. Bagi ke kongres kala kamle bah Delhi di expect bagi election di Banwan ke kongres kan yo biang ya ketu ke lat secara bagi senam di Banwan te kadon ke jikbil ti jong kibriu ke jingang lo jong kibriu nak buat Meghalaya bala ke kongres ke klain apa India nang ni Meghalaya ni debat senam nama ba kubo ni ba manual beni iya ba ke kongres ke klaim ke jet menteri joni ke klaim ke yok kam ke yok jam ke klaim sensar silang kemat ke sensar ne borok klaim lek silang kemat lade hakaniam kurut kom hak penne ke riti ke dostur ne gono bentah ke kongres ke pai sagi travels ke pai sigi baduk ke pai sigi rolong ke ai ke special attention kata ke jing ke jing sio but ke jing experience joni Gibril Meghalaya ke kongres join hot kecing join kecing mi kecing wan kecing room ke politics kadon be andre apa join sopa ada pidon kono kecing kecing bamsio jadi jumut ini keren apa parti ini banyak tak sabar jadi ini bagi sabar sekenok pada den yang kepat ini ba Ladan gono nama ka kongres ketika platform ketika family ketika ya trelang kamde ke jongno kamde ke parti sing kumkiwe parti kepada iba tan sing sisa dari kongres ketika jong baro tinggi de ngindon ni kecing ya ban ya safo jumut ngindon ni kecing ya bar jumut dari de ban ekran nampo i nampo sem ni de ban persoto ban ekran nam ta jumha namai kaya per kawe ke jabek banci hajar di jabek banetre dari hamahila dari youth dari poka parti kene ke sigarpa negara jonga election ni ko pagkalong bantah ngatray kala tikna bakan long katkum ke siya kundo jonga ba ki babol kan long February tanglakat taro to singa kundo po home ministry kinam ong bakan sedang ke meeting ka ba
kinselong po kini kitayo bala set up na home minister namantak amendment jong ka 6 schedule jingsha kila introduce ka bill ho arjar ka kendai ke report kila dap kila walut keleng jong ki state ibadeban ai ke report kila dap ai ke report setang pas tatang banra biang ke bill ledai ke bill ka ba mencual ni ki amended bill apo parlimen natrai hodio disebar kin sawanra dari bandra itu betul natrai kelapan pas terlari ki pas election ka don tikinai menurut bangun kita kemar kalalong diu natrai karena ba election ka habdon bila ki pas itu betul ko kalian habdon election terlada kuno ki ong ba habdon ka amendment kan increase kaset tikelapan le ka kawai ka division Regi de mancanya ay katang di ban prepare di penentangan election kini kita tempat negara China.